بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. قل يا أيها الكافرون Ey Muhammed, seni butlarga çoqunuşqa ündügüç kuffarlarga aytqin ki, ey kafirlar, لا أعبد ما تعبدون sizlar çoqunuvatqan butlarga men çoqunmayman. ولا أنتم عابدون ما أعبد Sizlarmı men ibadat qılıvatqan Allah'a ibadat qılmaysızlar. ولا أنا عابد ما عبدتم Sizlar çoqunğan butlarga mening çoqunğanim yo'q. ولا أنتم عابدون ما أعبد Sizlarningmi men ibadat qilgan Allah'a ibadat qilganinglar yo'q. لكم دينكم ولي دين Sizlarning dininglar o'zinglar uchun, mening dinimmi o'zim uchun.